Kaporo menyo midhiero mar oula en ni koth mamedo chwe onego jamni madirom 11 aluora Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay. Midhiero mar oula bende omonjo counties ma Vihiga, Mandera kod Isiolo, kaka koro wayude report mane olosnwa kod Viola Alando. Pio oula ne onego dhok 3 kod diek 8 bang' aora Kagna baro bedeni, kendo kelo lal maduong' kaluwore gi koth manyochwe e aluora Mandhiwa. Jamni ma pio oula ne oywerogo ne otwe e geng aora Kagna. Ruoth maluora no Peter Wuor wacho ni jamni 11 go ne otho kaluwore kod midhiero mar oula, ka pio oula no bende ne oketho puothe. E gwenge machanguzi e kaunti ma Vihiga, oganda moko dong' e koyo bang' kodh yamo muko utegi. Siku ya Jumapili kuna mvua ilinyesha, na hiyo mvua ilikuwa mvua ingine mbaya sana. Hata mimi ni mmoja wa wale ambao waliathirika. Ilikuwa mvua ya upepo, na hiyo upepo ikaweza kuleta uharibifu kwa nyumba. Hata iliinua nyumba yangu, ikaangusha upande mmoja yote chini. Jodak ywak ni koth nyoketho mwandugi mag udi kod manitiere puothe. Moko kuom gi manyotony lero midhiero manyogi kale. Hata nyumba imeanguka, tumebaki bila nyumba. Kunyeshewa tunanyeshewa, tunalala nje. So mimi venye niko hivi niko na shida. Upepo mkali ilikuja mpaka kwangu, alafu miti kaanza kutoka wa ikaniangukia kwa kifua pamoja na nyumba yenyewe. Kutoka kwa bedroom ilikuwa ngumu sana kufika kwa hiyo room nyingine, sipokuwa niliumia pamoja kifua pamoja na shingo. Midhiero makama bende ne omuomo nyaka sikund primar Makirongo kama ne koth oketho klese 3. Jodak kwayo piny owacho mondo chwalnegi kony. Ilibidi nitoke nitembee kweli, nikakuta manyumba zimetolewa mapaa, zimerushwa huko na huku. Nyumba karibu 5 ndio nilipata, pamoja na shule yetu ya Kerongo primary tane ilikuwa imetupwa huko. Sasa tumekosa kuelewa hiyo mvua ilikuwa na nini. Sasa kuomba kwangu, naomba tu kama kunaweza kuwa mtu mwenye anaweza jitokezako tu na chenye yako nacho kidogo, na venye mnaweza kutusaidia hii nyumba yetu tuinue turudi katika hali tulikuwa nayo, naweza furahi na naweza shukuru Mungu. Komachielo kaunti ma Mandera, koth mapek mamedo chwe okelo lal mathoth bang' pio oula monjo kendo ketho udi nyaka chope. Tend kaunti no yango ni kwanji 45,000 onge kuonde dak. Kitu mepotea, nyumba zingine ya kifahari zilienda, tuko na hiyo shida. Lakini ile kitu muhimu ambaye hiyo shida nafikiri imeelezwa serikali, na tunaomba hiyo tupate usaidizi. Koth makamano bende ne oketho apeini ya aluora Mabula Nguvu. Hakuna barabara ya kupitisha. Kwanza barabara ndio muhimu. Vile mnaona hapo, barabara zimekatika sana. Upande wa maji tumeadhirika sana. Hakuna pa kulala. Machoo zote ziliboromoka. Luoro nitie ni tuoche nyalo muoch kendo landore kaluwore kod nok mar pi maler kod kethruok ma chope. Maisha ni maji. Leo hakuna mahali ambaye inaweza tuletewa maji. Hii watu tunatumia waterbuza, tunatumia donkey carts, hakuna barabara. Tusaidiwe kurekebisha hii barabara yetu, kwa sababu maisha leo kila mtu tunatumia sasa water tank ya blot 1 ama 2. E kaunti ma Isiolo, jodak ma osebedo ka nigi midhiero mar koth kod oula koro yudo fungruok. Kwa hivyo leo tunashukuru county government kwa kuweza kutusaidia kutuletea vyakula. Tunashukuru sana. Kwa hivyo nawahimiza hata tuendelee hata kusaidia, kwa sababu wenyeji hapo tayari wako na njaa zaidi. Na chakula tayari wameleta, pia tunashukuru sana, tayari tumepata na ndege. Chiemb konyo chopo ne jodak mag gwenge ma Badan Raro, Malkagala, Dololo, Lafe kod Baleki. Kwa sababu ya mvua gari haiwezi pitika, hata kuna means of transport yenye mtu anaenda naye mpaka Marti. Lakini tunawashukuru hawa kwa kutuletea hii kitu. Tumeshukuru sana, watu huko walikuwa na ukame, wamemalizwa na ukame. Kony makamano ne osir kuom tudruok mar Ted County ma Isiolo kod apisas mag jolweny ma pachoka. Kalapapla ma jolweny mane ochwalo chiemb konyo gwengego kaluwore ni koth oketho thoth apeini. So leo gavana yetu ambaye anajali maslahi ya wananchi leo aliongea na
Kenya Defence Force, alafu wakaweza tusaidia na ndege ambayo mnaiona hapa na loading inaendelea. Sasa hii ndege tunapeleka hizi chakula kwa all those affected centers. Midhiero mar koth pod medo kelo lal ne jodak ka ywak mar kony bende jimbore kuonde ma oula monjo.